o yewti gomɗinɓe ɓen o wi hey mon onon gomɗinɓe hule Allah yo ndaaru wonki ko hulɗum ki ardinani janngo ɗum noon natenen janngode o watti kadi o yamiri en yengulu Allah fi bidayati l aya fi sadri l aya o fi nihayati l aya o fi khatimati l aya kadi o wi wattaqullah hule Allah Allahu on ko humpitiɗo kala ko wonɗon e gollude wota on laato wano ɓen yejjitunoɓe Allah ay nasu liqa Allah si wiyama nasullah Abdullah ibn Abbas turjumanul Qur'an radiyallahu anhuma wa ardahuma fassara hadhihi al-aya bi ayati at-tawbah nasullaha fanasiyahum o wi maana nasullaha ɓe yejjiti ay nasu liqa Allah ɓe yejjiti hawroygol e Allah fa nasiyahum fil khayri wa lam yansahum fi shar o yejjiti ɓe ka moƴƴere kono o yejjitaali ɓe ka bone fa ansahum anfusahum o yejjintini ɓe hoore maɓɓe ɓe woni e sogolirgol e ajibeji yimɓe Allah wi ko ɓen woni yaltuɓe e ɗoftare ɓen to ɓen woni fasiqiɓe summa alamu ibadallah refti ande jiyaɓe Allah annahu ma min makhluqin ala e tagaɗo illa wa qad kataba Allahu alayhi alfana si wona Allah windi e dow makko lannu gongol galle aduna no yurmi sa hoɗuɓe aduna no yurmi ko lanni hoɗi e lanni daru dunya tusamma darul fana wa sakinuha yusammawna ahlul fana galle ka hoɗuɗen ɗo no wiye galle lanni enen hoɗuɓe ɗo ɓen hiɗe wiye lanni ko lanni hoɗi e lanni ɗum duwaka mantorede فالإنسان يوجد في هذه الدنيا بغير اختياره نحن تهو وودي ناما إدان دو ngurdang aduna e oɗo aduna ko alda e suɓande makko hay goto meɗen suɓaki wi ko min faala arde aduna jomirawo subhanahu wa sayakhruju minha bighayri ikhtiyari a woodinama e ɗan ɗo gurdang ya abdallah arma kadi neɗɗo on o yalta e ɗan ɗo gurdang aduna ko alda e suɓagol a arno ɗo a suɓaki a yaltay ɗo a suɓaki falmawtu ya ibadallahi amrun kubbar mayde nden yo jiyaɓe Allah ko fiyake mawnuɗo wa ka'sun bayna nnasi yudar mayde nden ko weeru himo yiiline hakkunde yimɓe ɓen ka'sun bayna nnasi yudar al arabu daiman tuhib yani yuqaddimuna al muakhira wa yuakhiruna al muqaddima weeru on ko yiileteɗo simo immori ɗo e yarude ɗo ha ko alaji masalen jokkira noon yara noon yara noon yara noon ha huttita fuɗɗite kadi tuma nde nanɗa mayde fo andu ko an woopa sa nani mayde ɓe inni fa kama anna almawta yukhattika ila gayrika fa yawman min al ayami sayukhatti gayraka ileyk no andiɗa noon sa naniɗa miɗo yaade fatunde andu ko an woopa miɗo hiwno mi toro on ɗon yaray awa on yarloto andu ko an woopa ñande goo no woopiraɗa goɗɗo fiɗa noon ñande goo goɗɗo goo woopete fiɗeɗa ɓe mawɓe men ɗo menen komi wimoro wiya ɓe ƴeeya ɓe on tigi adi andidirde ɗo alaji Mouhammad Salihu Diallo koyin ɗo hari mi o naafi haala argol mi kooloma ɗo tawtuma ko bonfito men woni ɓeɗo hikka ko duuɓi 33 bimen andidiri
mawɓe meɗen ɓe men tawno no tippire ɗo fi no deftere Allah nden e sunna nelaɗo on tabitira kamɓe e suka ami ceernoɓe meɗen oustad Alassane Bonfi e jam'iyatu Nasrul Islam. Min komi ɗo mi tawno no dillana ɗo dillande dawa en 90 komin itta Monrovia min adda ɗo. ɓeɗo minen weldiri saabi Allah hono so landike ɓe min surridi ɗuɗuɓe min surridi ɗuɗuɓe woɓɓe tawa ko shabun mustaqbilun fi sinni hara ko sagata kecco fewti tan ɗo gurdan a yelantako mo hay paɗi fala tun ngappitande seeɗa wa ka'sun bayna nnasi yudar mayde nden taw ino programme jama no duwa famude taw programme Azraïl ma ɗum on e nete malakul maut programme malakul mawti taw kanko koko wullinta yimɓe ɓen ko ngo ɗoftorta Allah ka nanɗa sooƴiwo ka nanɗa wulliwo ka yiiɗa ɓiɗama o andu malakul mawti ɗoftike Allah kanko ko warugol o ɗoftorta Allah ko ɗoni mission makko. Tasugu ilayhi yadul aqdari handi kasi tawno ɗo kadi ko jungo giɗo ma woni soggude jonno ɓeyni no sogga mayde nden jungo koddoruyeji ɗin ko on woni jungo koddoruye ko jungo Allah ngo andi ko si tawno hara ko min ɗo mi dara min naɓa min e so bimen addiniri meɗen weldi meɗen naɓidi ma min e ɓeeɗo meɗen andiri ma min e ɓeeɗo ko siɓɓe am ɓe ningelande ma ko menen iwdi nokku goto yomi yawtimɓe o yasuguhu yadul aqdar jam'u qadar yani ko woni soggude weeru mayde nden ko jungo koddoruyeji ɗin wa huwa Allah wa yakhruju bi sahibihi imma ila aljanna aw an-nar kartiyeji ɗi tati ala al-akhara ko sa faɗiɗa a wopataɗa fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir mayde nde yaltida e joom muɗum imma ka aljanna imma ka yiite innahu no mayde nden hadimul laddati ko nde woni muncore beele nduruji fokkituɗo maygol ko addandama o wela kafe e ɓira wela ñiiri e tew wela zi wela ko addu adi o maayay woni wa mufarrigul jama'at ko sen yani ko inɗe mayde nden ni harana mayde gogon taw hinde wiye hadimul laddat muncore beele nduruji ɗin ɗum ɗon ko sifa ko inɗe e inɗe mayde nden wa mufarrigul jama'at ko sendore jamaji ɗi jama on taw faljereji no waɗa wigol gueren hara en sertali mayoɓe ta haldu ta sertugoy mayoɓe wota fottan gueren hara en wonen kon sertuɓe sa waɗi jomirawo subhanahu sappike aya on kon sertoɓe waɗno wonni qul inna al awwalina wal akhirina la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum hada yadullu dilalatan wadiha wondema hi en sertiray mayde hiɗe ino jeeya inde mayde nden mugayyibul ahbab ko nde wirnore yiɓɓe ɓen baba en ma ko giɗo ma yumma ma ko giɗo ma sonnajo ma ko giɗo ma gueɗaljo ma ko giɗo ma yumma goto nde wirnay ɓeɗo fof ɓe yiiɗon no waali solo pirimo ɗo ɓako ɗo ɓatti en ka yiiɗon no ulfiti o andu ko giɗo ma waali ɗo neɓuɗo ka yiiɗa no ƴumi ƴuufi o andu ko giɗo ma waali ɗon kesum fa anta ala tariqa an kadi ɗa e lawol ngol tati nayi e inde mayde nden wa mudi'ul ajsami turaba ila yawmi alhisab wa mudi'ul ajsami turaba ila yawmi alhisab ko kayre woni waɗore ɓalli yimɓe ɓen ka stokuji ha ñande hasbore nde no andita noon si contenaire ma tippike ɗo hiɗa mari ƴettoɓe marchandise on naɓa ko english wiyata kon ka white house ma ɗum ka stock mayde nden ko kayre woni naɓore ɓalli men ɗin ka stock ko toon stock on ka gaburuji al abdul mu'min allahumma ja'alna min al mu'minin
jiyaɗo gomɗin ɗon yastarihu min nasabi dunya, si o maayi o fowtoto immorde e tampere aduna nde. Wal abdul fajir, jiyaɗo bonɗo on aksul mu'min, yastarihu minhu l ibadu wal biladu walshajaru waddawab. Bandi si maayi, neɗɗo bonɗo si maayi, piiji nayi fowtoto e makko. Awalan jiyaɓe Allah ɓen fowtoto e makko, o yennataɓe, o lorrataɓe, o piyataɓe, o tampintaɓe, o ɓiƴataɓe. Wal bilad, leydi ndin kadi fowtoto e makko, o jindata e hoore mayri, o darnata e hoore mayri, o remata e hoore mayri, yani o walatako e hoore mayri. Washajar, leɗɗe ɗen kadi fowtoto immorde e makko, o ɗuwatako ɗowdi majje, o tettata ɓiɓɓe majje o ñaama, o saltatako ɗe, o rema, o soppataɗe, o howira. Waddawab, daabeji ɗin woni nemoraɗi ɗin kadi fowtoto e makko, o ɓirata ɓirete ɗin o yara, o hirsataɗi, o ƴakka, o waɗɗatako ɗi, ɗin ɗon kadi fowtoto e makko, waɗi ko bandi mayi. Dalil men ko yewtuɗen fo ata e dalil on no waali ɗon. An abi saidin al khudri radiallahu anhu, dalil men on no arde. Qala, ay hada sahabiyu ljalil, kanko abu saidin al khudri o maaki, qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, gonga tabitiɗo andi nde ɗo yewtere no ɓuri bolondaji temedere ma temeɗɗiɗi ko haali. Goto men kala ɗo minna bolonda amen ningelanɗo wi ɗum ɗo, ɓeɗo wiya bolonda amen masi on wi ɗum ɗo, ɓeɗo bolonda amen koye, yoni ha timma bolondaji temedere. Goto petti yaka jodduɗa wiya qala rasulullahi sallallah, on qala rasulullahi sallallah sallam, fitti ɗin qala bolondaji ɗum fop. O maki nelaɗo Allah maki, ida wudi'atil janazatu, si tawi goyki kin wallinama, ɗum woni fure on, fahtamalaha rijalu ala anaqihim, rondike mo worɓe ɓen ka daɗe maɓɓe, ngal ɗon avion wal, kala mo nanɗa wiya min no fandi vol momi yahaali, no heddi vol goto no wiye goykiya, dihabun bila awda, on ko pilotiɓe nayo, pilotijo goo ɗo balaman oya pilotijo ɗa kadi ɗiɗo yeeso ɗiɗo ɓaawo. Fa ida kanat salihatan ay aljanaza, si tawi fure on ko moƴƴo, qala to wey qaddimuni qaddimuni, naɓelan naɓelan, par ce que o yii moƴƴereji ko woni yeeso makko. Wa in kanat gayra saliha, si tawi wona o moƴƴo, qalat li ahliha, o wiyanayi yimɓe rondiɓe mo ɓen, ya waylaha, ayna tadhabuna biha, e bone fure on kon to fokkintinɗon, on to wonɗonmo e naɓude. Yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al insana, yasma'u sawtaha kullu shay'in yafe illa al insana, nanay on hitomo fure on noddi ɗon ya waylaha ayna tadhabuna biha, kala hunde si wona neɗɗanke on. Walaw sami'a al insanu ay sawta hadihi l janaza la sa'iqa, o faɗɗeteno, o la sa'iqa ɗo ko bimana o maayay, o faɗɗeteno o maaya. Hadith on kadi ko imamu al-Bukhari filli, rawahu al-Bukhari fi sahihi. Inna an-nasa fi hadihi al-dunya, tabiti yimɓe ɓen e oɗo aduna, rajulani, wonna noon ɓenna aray ɓe feetinogoy e yimɓe ɗo fof ɗi ko worɓe, yenni de aduna on fop ko worɓe ɗiɗo woni. a joni heɗoɗen karmakoɓe ɓen, ɓe inni inna annasa fi hadi dunia a yaafi ala darbayni, ɓe taw e dow pecce ɗiɗi, mukhtalifayni, luutodiɗɗe ɗiɗi. Bayyanahuma Shumatu bnu Ajlan, oɗo ko gando mawɗo, ɓanginiɗen pecce ɗiɗi rahimahullah, bi qawli annasu rajulan, o wi worɓe ɓen fof ko worɓe ɗiɗo pep. Fa mutazawwidun min ad-dunya wa mutanaimun fiha la gayra,
la thalitha lahuma. Ko imma mutazawwidun min ad-dunya, ko on wa mutana'imun fiha, yardo do wadi ko kumi jonjo watta kon suku weli e foti ha nyande mayde nde ngari wi mo ceemuye. Jon non fa mutazawwidun min ad-dunya, arado ɗaɓɓugol jawdi no dagi. Cheikh Ousaymin haali ɗum wo argol meɗen ɗo. Cheikh Ousaymin mo yewta fi fitnatul mali, o wi argol taw ɗaɓɓoɓe jawdi ɗo taw Allah wallinino laawol no jawdi ɗaɓɓitte, guluje siècle ji ɗaɓɓino yahi en taw ɓen yahino. wona ene woni adiɓe arde ɗo, en tawno woɓɓe ari ɗo feƴƴi, enen kadi ardon ɗo si en feƴƴi woɓɓe kadi aray. Kanko Sumatu bnu Ajlan o wi ko imma arɗo ƴetti njooɓa kono yaada lahara, imma arɗo nemini ka aduna ɗo ha mayde ngari ƴetti ɗum. ɓenni fandur ayu rajulayni anta, joni ndaaru an o tagu na goɗɗo ma darande goy, ko an woni e darande, ko hombo e ɓe worɓe ɗo ene ko arɗo ƴettugol njooɓa kono naɓara lahara wonɗa ɓa goto men kala no andi o ɗum kaale ko arɗo neminagol ka aduna ɗo. andi ko so tawi no ɗo joni ko karmakoɓe fulɓe ɓen, wono docteur Mouhamadouri Bari en, wono Cheikh Aboubacar Diare en, Cheikh Ahmad Sow en ɗo, karama ko ɓe witte hayatu kibari ulama ka leydi men ɗo, Cheikh Souleymane Mouhiddine en, Cheikh Oumarou Bari en, go nanditata sifa ɓe ɗo, Oustaz Mouhamad Dian Diallo en, wiyen ko wonno no gasa ko menen amparanti hoy ko yeehi sowndiɓe yoɓe wi ɗum ɓe anda taw pullo Fuuta no wooda, ɓe karama ko ɓe mayino niɓi hay fi mum montinoke nanta fi'u bi ulumihi, ko wawata nafude yimɓe ɓen. fa anta fawqa turabi wa tanfa'u nnasa, anta fawqa turabi wa tanfa'u nnasa anta tahta turabi, woko ganda waɗi jawdi mani ama yay turanoɓe bi mujarradi khuruji nnafsi min albadan intaqalat almilkiyatu ila alwarasa. kono hande bi fuɗɗude naftorde Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya en, talibaɓe maɓɓe ɓen ono nete oɗo Ibnul Qayyim e ko hina ɓeeɗo Ibnu Kathir en, taliba maɓɓe yani Imamu Dhahabi en, Hafiz Ibn Rajab Hanbali, ɓeeɗo tato ko talibaɓe Ibnul Qayyim ko talibajo Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya. waɗi gandal ngal ko silsila, ko ya eggo e oɗo, goɗɗo kadi egga e ma, goɗɗo kadi egga e o, go kon noon. anta tatalaqqa al ilma min gayrika wa gayruka yatalaqqa al ilma minka thumma gayruhu yatalaqqa min, fa hakada. haray ɓeɗo taw ɓe windoɓe ɗe defte Allah no laɓɓini ɓe fondoji ɗi, ɓe wowlirta mone goɗɗo, ɓe accirta gonga on kadi fi goɗɗo. noddo kadi ko ni hani wade goɗɗo, a watta mawdu e hoore goɗɗo, a perdini hoore ma, perdini dawa ma on, amara hay fof sina hara ɓe defane ñamuɗa yarɗa zi ha ɓe ƴoogi ka noppi, ɗon haraya ko ɗum ɗon heɓuɗa waɗugol mawdu. masalan joni toɗɗeɗa ɗo waɗugol yewtere ɗa haɓiduno e goɗɗo ɗa monanino goɗɗo ɗa yewti ittamone ko wiyete al intiqamu li nafsi, adda'iyatu, neɗɗo noddo la yantaqimu li nafsihi, o yottanta ko hoore makko. o wi kanko Sumatu bnu Ajlan, fandur ayu rajulayni anta, joni daran hoore makko, on ɓe worɓe ɗo ɗiɗo woni an, inni araka tuhibbu tula albaqa'i fi dunya. o wi noon kanko Sumatu o wi miɗo yiya an o jeyaɗo Allah, hiɗa yiɗi juutugol heddagol ngol e ɗanɗo gurdam. ko mawɗo ɓuri hulde mayde, mawɓe gaccanan mi haqqi, ko mawɓe ɓen ɓuri hulde mayde di menen sukaɓe. waɗi mawɗo kesen ko men naɓe nan ka labtane, kono won naɓudemo ka labtane ko baraji o ɗaɓɓayta o faala heddade ɗo seeɗa, walla taw hara ko fi ko arata ɗo ko. o wi fali ayi shay'in tuhibbuhu, ko fi on ɗum yiɗirɗa juutugol heddagol ka aduna ɗo. hal tuhibbuhu, yarli a yiɗiri heddagol ka aduna ɗo, a yiɗiri yani juutugol heddagol ɗo, lituti Allah wa tuhsina ibadata wa tataqarraba ilayhi bi amalin salihat, piji tati.
o wi sayi ko fi piiji tati yiɗirɗa juutugol heddagol ngol ka aduna ɗo wuura ko juuti ko fiya ɗofto Allah go ko fiya moƴƴin dewal makko ngal ɗiɗi ɓa ñande wo ko a ekke ko rewgol ñande fiɓuɗa wawi rewde Allah o ko nde ñande haray tarduɗa ɓattoɗa e Allah ɓattora faade Allahu on golleji moƴƴiɗi siko ɗiɗo piiji tati fiya ɗofto Allah fiya moƴƴin dewal magal ma dewal makko kanko Allahu ngal fiya ɓattormo golleji moƴƴi o inni fatuba laka e haray laaɓal wonanima waɗi an ko woni ko faaliraɗa juutugol heddagol ɗo ngol no mari nafoore o inni am kaale ko yiɗirɗa heddagol ɗo ko fi piiji joyi li takula wa tashraba wa talhuwa wa talaba wa tatajammaa ad-dunya khamsa kaale ko yiɗirɗa heddagol ɗo ko fi piiji joyi ko fiya ñaamu fiya yaru fiya puyɗu fiya fiju fiya mooɓu jawle aduna ɗe ko ɗum he yiɗirɗa ɗo on tuma fala bisa ma aratta lahu lbaqa haray boni ko yiɗirɗa heddagol ɗo waɗi haray a woni gaño hoorema heɗo ɗen karamo ko ɓen yaqulu umar bnu abdulaziz rahimahullah law faraga dhikru lmawti qalbi sa'atan la fasad o yiya joni ko sendi e ɓe ko o inni kanko umar bnu abdulaziz rahimahullah sinno serti jantagol anditugol fi mayde nden ka ɓernde an leere goto tawa ɓernde an nden serti anditugol mayde nden leere goto la fasada o addi laaman yani on nette addi laamal qasami la fasada wallahi nde bonay wallahi haray nde boni wa yaqulu lmusani oɗon ɗon andi ko gandom hadithe molanaɗo wa yaqulu lmusani gando de na hadithe tum cheikh oɗo imamu lmusani ko fewni kanko imamu shafii wonno fewndo woto dakhaltu ala al-imam الشافعي في علته التي مات في أي في مرض الذي مات فيه إلا no ara wonde ara ko mayde illa no ara hara no ara ko bononda illa no ara hara ko sabu hari karamo ko ɓe ndaari ndiroyey si goɗɗo nawni goɗɗo imamul musani ko gando imamu shafii kan haray no woodi e waccuɓe mo ka manɗabaji makko mani ka ɓure makko ɓenni ida kana al ilmu baharan fa shafiiyu safinatu ida kana al ilmu bahran kana shafiiyu safinatahu si tawi wo gandal ngal ko baharunu awa haray ko imamu shafiiyu woni laana baharu o andi baharu ɗo nafi o si laana no woodi go sina ɗum ko tana o nawnuno kanko imamu shafii imamul musani seeni ndaarugol mo mi faalay heɗo nde yewtere ɗo moƴƴa ndaaron kamɓe ɓe nafa yimɓe ɓe jongande haynde ɓe maaya haynde ɓe Cheikh Ousaymin rahmatullahi alayh hari ko ɓe belato micro junnite kaɓe beeli ɓe ajji ɗon ko ɓe nawni ɓe jaabo ɗon lande tawa jamanu no jooɗori ni ka honno ka duɗal maɓɓe ka haram ta jullere ka ɓe tolotoɗon no buuma 2000 imamul musani seeni ndaarugol imamu shafii kanko mo felliti ko wano enen ɗonigoygol ɗo waala muusude ɗo waalu piɗɗade ɗo no ni honno endete ɗo no diwa hande mi ɗanaki on tuma o wi fa qultu wiyam mi cheikh mo mi yahi ndaarugol ɗo kayfa asbahta ko honno weetirɗa kanko mo felliti ko nawna yani ko muusendiji ɗi o waalidi e mum ɗin ko ɗin o sifantomo fa qala imamu shafiiyu ɓe maaki asbahtu min addunia rahila mi weeti immorde aduna hande ko mi yahowo mi waalata goo
wal ikhwani mufariqa o ko non ko mi sappanino on nane ko siɓɓe am ɓen kadi wonande si ko mi sertowo e maɓɓe wota mayoɓe hardu ta sertuye an wara ɓeɗaynidiri gere gara e sertali iye mayoɓe no hardage yo geru hara sertali o woye geren kan ha serte ɓa be serte on nani imam on kadi ko sappi o wi mi weeti immorde aduna on komi wayaso o komi settotoɗo mi yaho e siɓɓe am ɓen komi sertowo e maɓɓe wali kasil maniyati shariba weeru mayde nde maniya on ɗo ko bimanal maut ay kasul maut wo weeru mayde nden komi yarirowo mo hande wali su'i amali mulaqiya o yi noon maa gazarati ilmihi wondude e ɗuɗugol gandal makko o wi'i wonande bonugol golle am ɗen komi hawroyowo e mun wa ala llahi warida ko e dow Allah woni komi jolata ma wa ala llahi allahu on komi jolowo fala adri ruhi tasiru ila aljanna fa uhanniyaha mi anda ene ruhu an won kaka aljanna yata mi felsitamo mi walla mo weltade aw ila nnari fa uazziha kaka ka yiite mi hiwromo bonondamo o heeɓi on andi ko yahaɗo darugol darede on de yewti ɗum ɗogol on tuma thumma baka rahimahullahu wa ghafara lahu kanko yanolo darugol o yawn o wulli o wi ghafara allahu laka gogon o andi o ya walata nde ñande ɗiɗi on kanko ko o sikkuno ko goɗɗum go o ya yewtata qala alkhalifatu abdulmalik ibnu marwana fi maradi mautihi oɗo kadi kanko malik ibnu marwana e nawnare nde o feƴƴinno e mun nden tawi mo wallina ka jolti on andi mayde nden hino probléme on taw fokkituɗo maygol wonde tippinaymo ka o tawno ka toyi wogoy nde tippinaymo few ha o mema ley tawi mo wallinano e libi ko hum ka jolti hendu ndun hewtatamo ɗon o inni irfauni o inni ɓantelan ɓe ɓantimo farafa'uhu ɓe ɓantimo hatta chammal hawa ha hendu wiforu ndun uurimo fa qala jente kanko e aduna ka ɓe waynoditta ya duniya ma atyabak ko anyo aduna ka wes ko weliri wa ma inna tawilaka la qasir andu ko juuti e maako wallahi ko raɓɓiɗuɗo wa inna kathiraka la haqirun andu ko ɗuuɗi e maakon wallahi koko hayf wa in kunna bika la fi ghurur o wi hari men laatike meɗen hoditore meɗen wiide meɗen jokki soobe ay programme aduna si tawi a wi ko aduna jokkuɗa aduna landotoma innay ko min falɗa jokkude wiya hi aduna haɓɓu paɗe maɗe moƴƴa min omo yiɗa ɗo miɗo moƴƴi fuɗɗode jatiguiyagal kono miɗo boni waynodiral min nde ɗen fuɗɗodira a tawi no weɗi kono nde ɗen waynodira a tawi ɗum no metti o wi ko juuti e ma aduna hiɗa weli kono ko juuti e ma kon hino raɓɓiɗi ko ɗuuɗi e ma kon hino hayfi hari men laatike meɗen hoditore o wi o siɓɓe makko ihwani siɓɓe an jiddu faqad subiqtum tinne on adama dey andi si ɓe yadaynoɗa ɓen dawino bimbi a hewti e 15 ɓenni ɓen yaltino ɗo bimbi no jiddu tinne soobino ɗon faqad subiktum gomɗi on adama wasta'iddu faqad luhiktum hebilede préparé on hewtama wanduru bimada min alhawa taallaq ndaare kon ɗum e mbeleɗe woni yowti ko yowti ɗon e muɗum wala taghfulu amma lahu khuliqtum wotan welsino ga e hunde ko tagida ɗon ko
dhahabatil ayyamu wa ma ata'tum wa kutibatil athamu wa ma asghaytum ay wa ma istama'tum. Ko ɗeɗo ñalaɗe aduna weltorayno ɗen weeti dawa moɓidira arsike hoye adda, weeti dawa jomboya, weeti dawa yaha, weeti dawa hono innete darnoya, weeti dawa sodoya coñci, weeti da ñande woɗa mari programme, ñande woɗa mari programme, hiɗa weltori ñalɗiɗi. Joni nan dhahabatil ayyamu wa ma ata'tum, ñalaɗe ɗe Allahu tagi on waɗi e muɗum ko ɗo ɗoftotono ɗen yahi on ɗoftaki Allah go'o. Wa kutibatil atham, koye ñalaɗen bakkatuji ɗin ma baraji ɗin windete, bakkatuji ɗin windama afe hari on heɗitaki, bakkatuji ɗin windama bakkatuji ɗin windama on heɗitaki. Ko so tawinoɗa heɗiti ko bakkatuji ɗin windete wiya na min golli ɗum ɗo fo uyte. Kam sakana mithluka fi hadhihi dar, ko jelo hoɗi sifaɓe ma e oɗo aduna. Fahamal mautu hawla himahum wa dar, mayde nden wongi takko tonge maɓɓe ɗen nde yiili. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un, kala wonki meeɗa e mayde refti kaka amen arton. Qala rajulun li Zuhair ibn Nu'aym, ya aba Abdirrahmani awsina, kanko sikki ɗum ko wonata ko ɗiri. Faqal Abu Nu'aym ari mo mari kuniya Abu Abdirrahman. Goɗɗo noon wi'imo, gorko go o wi ko ayyo aba Abdirrahman, wasiyo men on no sikkiti on no sikka joni on ɓawa wiɗo wasiyo men ko dongi ɗeri ma ko deftere tawi ɗum yona hay bindo. Faqal ihdar an ya'khudaka Allahu wa anta ala ghafla, ko wasiyon fof goy ni rento wata Allah nange haraɗa e dow welsidare. Fa billahi alayka ya akhi, ko Allah mi wondiri e dow ma, hal tafakkarta yawman wa anta takhruju fi sabahi annaka lan tarji'a ila baytika marratan thaniya. Ene amijitike ñallal gotal naɗe ɗiɗi dey nde yaltata indama takhruju min atabati babika, sanga nde yaltata ka kippal damal ma. Ene wi'a fi sabahi bimbiɗo annaka wonde wi'a lan tarji'a ila bayti marratan, mi artata ɗo. E ɗum si tawi en waɗi istigrabu e ɗum sérifu laɓe ɗeppere ɗo, sigi kanko yaltani hoore makko yehi Madina ɗaɓɓere arsike ka morgu o waali. Lam yarji ila baytihi, kharaja bi nafsihi wa saga li nafsihi sayyara, wa saga li nafsihi sayyaratahu. Kanko yaltanani hoore makko, ƴetti oto makko yehi ɗaɓɓere arsike ka morgu o waadiri. Akhiru ghurfatin min ad-dunya, morgu ko woni dernier samburu. Amijitike ɗum wiya ene hande miɗo yaltude no gasa mi artoyta. Hal tafakkarta anna hadha al-yawma huwa akhiru yawmin laka fil haya, wallahi si goɗɗo mijitike ɗum julde nde o juuli wo moƴƴaygoy, ngal ɗo ñalla ko ngal won sakkitoral am. Ikhwatul iman, siɓɓe gomɗinal, kafa bil mawti wa'idan wa zajra, mayde nde yoni waadu, mayde nde yoni ko ñaɗana neɗɗo. Fatadhakkaru l mawta wa sakarati, andite mayde nden e sulanɗe mayre on ko musendiji ɗin ko yaha feƴƴiti wi'a sakaratul mawti, ay ko alamul mawt, musendiji mayde nden. Wal gabra wa dhulumati, miijite kadi andite kadi gaburu on e niɓe makko. Tadhakkaru sa'atan tankashifu fiha al haqa'iq, miijite leere goto a waray huncoto ñorto e nden ɗon leere
haqiqaji ɗin. Wa tanqati'u fiha al-ala'iq, taƴa e nden leere ɗon yowodire ɗen fo ɗum woni humodire ɗen fop, yowodire ɗen fo relation ji ɗin fo kupa. Wa yurafu fiha al-masiru, ande ko e nden ɗon leere wattinirde nden, imma ila na'imin muqim wa imma ila adabin da'im, imma ko e nema duumiɗo ma ko e lette duumiɗe kadi. Yawma idin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Naam, haray nde ñande neɗɗanke on anditay ko honno noon heɓorante mo anditande o anditano ko o wuuri. O wiya hananino lan hara mi ardini wonande gurdam anɗan. Kam min zalimin ta'adda wa jar, heewi immorde e tooñuɗo, o jaggiti, o tooñi, o jaggiti, o yawti keerol. wa aqada aqda al-israr, o fiɓi finde duumagol e tooñugol ngol. famara al-ahla wala al-jara, kanko aynatano ɓeygure makko o tooñay ɓeygu makko, o tooñay ɓiɓɓe makko ɓe, o tooñay kadi kawte makko ɗe. mara al-ahla, ɓeygure makko ɗe, wala al-jara, o tooñay ɓeygure makko ɗe fof, o tooñay kawte ɗe. halla bihi al-mawtu faka annahu ma sara, mayde nden tippi e makko a wiyamo o wonano. fatabiru ya ulil absar, kam min maghrurin. o téléphone ɗon ɗo noon joni ɗanninemo yandi sabi Allah, barakallahu fik. ɓatum mo mari ka o ɗanninitte, min téléphone a gonno ɗo, haysi goɗɗo maayi ka suudu mi andi wonde mewtoy. barakallahu fik. yafe dey kam min maghrurin, heewi e neɗɗo hoditorɗo oɗo aduna. kharaja min duniyahu bil kafani, o yaltidi ka aduna ɗo kompule mo o ɓornatano ko perkane ma daliba no wireten noon enen janɗuɓe Fuuta, ma ɗum sukaɓe ɓen ka saga popili. sen inni en fuɗɗorɗo kaɓe saykuɓe tooliɗo ha yaltoen to ndaaren ko hombo ɓorni ɗo popili tawi ala ko on complet o yal. a arno aɗa tamba hoota aɗa tamba, a arno a ɓornaki doɗoke mo juuɗe a hoota bobo ñande o jibinatay ko sarbete o monda ndehimo hoota kadi ka gaɗi. fa duhiba bihi ay bil kafan, o naɓide e kasange on ila baytil bala waddud, e suudu no wi'e ko suudu hiɗɗugol, kala kesum ko yeyi toon hiɗɗay, suudu gilɗi, baytul bala waddud, suudu hiɗɗugol, suudu gilɗi. rahimallahu man itabara wa ta'ahaba, yo Allah yurme kala on neɗɗo taskiɗo itabara bi gayri, o heɓili. ayna kathirul mali wa tawilul amal, ko honto ɗuɗuɓe jawdi ɓen, ɗuɗunoɗo jawdi on e juutunoɗo yela on. mi jombay o, mi yahay ngal, mi sooda ngal ɗo toon, mi darnay nduɗo suudu, mi yahay oɗo bayasi, mi waɗay ɗum, tulul amal. ama khala kullum fi lahdihi ma al amal, ene goto maɓɓe hara, goto kala maɓɓe weddodali e golle mum ɗen kañum tun ka lahadi mum. sonnaɓe makko piraynoɓe, si konnodiraynoɓe fi ñalaɗe, accano mi haqqe akramakumullah. goto wiyata ɓaɓe no welanmi ko saabu ɓe ɗo mi añirno o sonnajo ɗimmojo an, yomi waalu toon jemma goto mi itta ɓe wula. bal si fure on wallinirama ka duusuji ta morgu on e duusuji no hiko hiyon andi ɓe susta yaaru no wodi ɓe yarta ka hurgoji toon nde ñande ha yaltineɗa to. goto susata fure. ayna man tana'ama fi qasri, ko honto on nemininoɗo ka étage mum dow. alaysa qad nazala fi qabrihi, ene
hara o laataki o tippike ka gaburu makko ko marɗa o dalje ɗen towi o mimi taw ko atti on tigi mayde taw bawo maayo o accay wawde ƴawgol tippo ɓe tippinaymo taw ɓenna ɓeeɗo ƴawa tippon wata ɗum ayno ɓe mo ɓen tungol 4 place terte to yani honne buutuji ɗa to ɓe addaniɓe ko ma danku leɓe ko ɗum waɗon hande kadi ko lipton ko waɗaka sukkar foññehal e ɓowro ko ɗum ɗon ha tawoya ɗum ɗon kadi feƴƴata ta jon ko ndiyam buyon tew ɓannatake ton ahin ko noon tigi woni law ta'lamu ya abdallahi kayfa gada wa sara sinno a andino ko honno o weetiri ko honno o wattiniri ha lagade sala fi lahdi sadidu gomɗi ili ka lahadi makko ka gabru makko bordi makko ni wa bala fil qabri jadidu hiɗɗi an andi wino towto ko baytul bala na bala ade sakko wona ko jarraboy ko bala hiɗɗi ka nder kaburu ton kala ko heyɗuno e makko wa hajarahu habibuhu wa wadidu dogi feri pottike mo kala giɗo makko kala jatigijo makko ɓe o gollidayno kadi ko business on janɗi o koɓe naɓidunowo on kadi wiyata modi ayo mi ar oɗo ko naɓitaɗo anni o men ɓoydi e golle ɗen ɗo mi ar mi ala ɗo haysi ko jemmaji ɗiɗi la kanko si ko jatiguiɓe makko ɓe siɓɓe makko ɓe si gaynama on bitede aɗa to yaltude ka berɗe ayna tilka al majalisul aliya ko honto ɗen joɗorɗe towunoɗe ayna tilka al ishatu safiya ko honto on guure laaɓunoɗo filsideɗo no heewi te ko ñamete e ko yarete piyo laaɓu koye pos hala wallahi bima sana kanko tun o weddodi ka kaburu makko e ko golluno ko wa taraka kulla shay wama angadahu nadamu wama nafa joni noon dandalimo nin seɗen ɗe nafalimo himo mari kawtal ɓe kuruji 4 masakinu ahlil gubur hoɗuɓe ɓen ka gaburuji an yaminihim turab wa an yasarihim turab wa min amamihim turab wa min khalfihim turab kanu ahla duri wal usuri fasaru ahla turabi wal qubur ɓe inni wo ɓeɗo kawtal jogo ko leydi woni ka ñaamo ko leydi woni ka nano ko leydi woni yeeso ko leydi woni ɓaawo ko kawtal ɓe makko ɓenni ɓe laatinoke ko yimɓe village addour jam'u dare wal ɓusur jam'u qasr ko hari ko imma ɓe ɓeyɗa ko imma hari ko villa ma étage joni ɓe wonti yimɓe mbullaari e yimɓe gaburuji kanu ahlan ni'ma ɓe wonino jon yimɓe jon neema ɓe wonti yimɓe sattede fagad salatil uyun gomɗi gite ɗen ili wa sada'atil jufun mbaykoji ɗin korni wa taqatta'atil awsal ɗaɗi ɗin taƴi wa batalatil amal yelaji ɗin boni wa sara dahiku buka'an wonti jaleɗe ɗen ko wullando wasihatu da'an yani one nete cellal ngal wonti ñaw ma nawnare ñaw wal baga'u fana'an wonti heddagol ngol lannugol fama biyadihim ala e juuɗe maɓɓe illa al buka'u wal hasarat ala e juuɗe ɓe wonɓe ka gaburuji si wona wullandu e ninse nafadatil a'mar gurdanji ɗi lanni wa baqiyatil awsar bakkatuji ko gollano ka gurdanji ɗin no heddi fantabihu min ruqadikum fine dey mo siɓɓe immorde ɗoyɗi mon qabla rada ko adi halakuye o ayahsabu l insanu an yutraka suda e hara neɗɗanke sikku tertorte ni tun hara yamirtake haɗatake innama hiya jannatun aw nar andu dey gurdanɗan ɗo ko imma gollana aljanna ma gollana yiite fa'tabiru ya ulil absar
hal min nufusin musta'iddah yarlino woodi wonkiji hebiliɗi hal min mutaahibuna qabla shidda yarlino woodi hebiliɓe ko atti sattene nden ayna al mutayaqiduna qabla qada'i al mudda ko honto finuɓe ɓen